pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ću da vam pokažem kako da dodate auto replay funkciju. Sad šta je auto replay? Replay, vjerojatno svi znate šta je to, da pustite nešto iz početka, recimo da se meni ova pesma svidi i ja znam nešto ovdje radim, nebitno. I sad ja želim, ova se pesma recimo ovdje malo pri kraju, evo sad ćete vidjeti da vam to objasnim. Što se im netom, nešto me zaneti. Znači, samo vas smanjim. Znači ova pesma se ovako sad završava i ja sad ovdje se nešto radim, nebitno, i hoću opet da slušam tu pesmu, moram da se vratim ovdje i da kliknem da mi ponovo vrati. E sad, kako to da namestite da se to automatski stavlja? Dakle, nije vam potreban nikakav program, nikakve gluposti, samo je potrebna zapravo jedna ekstenzija. E sad, što su ekstenzije? To su vam u ovom slučaju dodatci za Chrome. Dakle, kako da dodate tu ekstenziju koja će vam biti potrebna? Idete ovdje, ovo naravno ako koristite Chrome, ali ako koristite ostale pretraživače, ne znam kako da to radite. Dakle, idete ovdje i idete Settings. I kada pređete u Settings, idete ovdje da piše Extensions. I ja sam ovu već skinu ekstenziju. Dakle, ali sada ću da vam pokažem kako vi da je skinete. Ja moram ovako, Vajam in the store. I sada ću vam ostaviti link ovoga i vi kada vam se pojavi ovo, kad kliknete na taj link, pojavit će vam se ovo i treba da idete samo ovdje da mi piše add to Chrome, vama će pisati download i treba da kliknete to i kad se skine i vama će pisati ovako add to Chrome. E onda ako ste ovdje, vama će ovdje biti tikrano enable. I to treba da bude enabled zato što... Ok, neko mi je ušao u sobu pa sad moram da nastavim, dakle dok smo stigli. Znači ako kliknete ovdje enable, onda će biti to aktivno. A sad ovo nije samo, u stvari sad ću nam pokažem, vratit ćemo se ovdje na ovaj prozor i idemo samo ovdje refresh. I sad, samo bi, kao što vidite, ovdje se pojavilo ispod da piše auto replay. E sad, vi ako kliknete auto replay, onda sad ću premati opet na kraj da biste vi to vidjeli. Malo smanjim. I vidite se kada se završi, ona automatski krene iz početka. E sad, ovdje imate još neke dodatne funkcije, recimo da namestite od kog minuta do kog minuta će da se ponavlja, od koje sekunde do koje sekunde. I ovdje, kao što vidite, piše cycles, to je da namestite koliko će puta da se to ponavlja, recimo 4 puta da se ponavlja i onda će da krene sljedeća pesma, dakle, eto tako, ili video ili nebitno šta. I eto, to me to u principu. Mislim da nema ništa više da vam kažem, znači samo kad više ne želite koristiti, kliknete odštikirate u auto replay i to bi bilo to. Eto i to je to, hvala što ste pogledali ovaj klip, nadam se da se svidio i da mi je bio od koristi. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, veliki pozdrav i ćao!